Maya pa oras kabalik. Kayan taming mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap nganing Martes, September 23, 2025. Yan ko po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. In progreso king ekonomiya king bansa, particular na king Luzon, ing binida king economic briefing na penimunaning BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ay din report. Penimunanin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ing Philippine Economic Briefing Clark Leg amigitemang Building Better, Delivering More ketiking Hilton Clark Sun Valley Resort. Kareng presentasyon at diskusyon dinake dareng economic managers, reng opisyal ning gobyerno at tubod ning pribadong sektor, ing pekabayong update, di kiling kabilyan ning ekonomiya, reng inisyatiba king regional panyulong, makanyan mo rin ning plano para king pamamuhunan at infrastruktura. Kabilang king binida king report ing Luzon Economic Corridor a inisyatibo ning Pilipinas, Japan at Amerika. Bang igitya pang pasiknangan ning Central Luzon bilang agri-industrial hub at global gateway. Bigleleng US inisyala $3.8 million para king pamanalakad king 212-kilometer freight train amanuglong king Subic, Clark, Bulacan, Metro Manila hanggang Batangas. Napakaswerte ng Clark dahil nalagay kaagad ang magagandang infrastructure, facilities, all the roads, and the train is starting. And because Clark is now strategically positioned towards the development of the North Luzon Economic Corridor, we are exerting more efforts to bring in investors and investments. And we're working very hard on that. Layo na mo naman ning Luzon Economic Corridor ing makapanamuyot kapitalista king semiconductors, data centers, logistics, renewable energy, food security, pharmaceuticals, ampong turismo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Binida ning management ng CDC na mabot king 77 billion pesos ing mitalang investment king Clark. Ay ning istorya ng Patricia Mamang. Tuklo king 77 billion pesos ing mitalang investments keti king Clark Freeport inyang 2024. Patunay kano ning sisika na kumpiyansa dareng negosyante king potential ning lugar bilang sentrong pang-ekonomiya ning bansa. King Philippine Economic Briefing o PEB 2025, King Clark, dinikdik ng Clark Development Corporation o CDC President and CEO Atty. Agnes VST Devanadera, ing aliwang klasing modelo ning Freeport. Kikimutsa kaning Clark ang timong meto nga lokal na gobyerno nung nukarin tatanggalan ing red tape at alila niting red carpet. Higit pa kanuketi, buridang bumuong meto nga tunay komunidad, malinis at susuporta king global businesses at kareng lokal na negosyante. King salukuyan ating 1,213 locators at migit 146,000 na talapagobra king Freeport akikilalanan bilang manimunang economic engine king Region 3. Kawani kareng mga ragula kumpanya, didina nandala ning CDC reng mga lating magnegosyo. Maglelating free space para kareng local artists, makisan metong kareng hotel para king promosyon dareng local products at gagawang mas malawak ka merkado para kareng MSMEs o micro, small and medium enterprises. Ing PEB, magsilbi ang plataporma ng gobyerno para king transparency at ustong impormasyon. Alakwas pang magpatibe king Clark bilang destinasyon para kareng bayong magnegosyo at kapitalista. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Migbabalaying Angeles LGU king publiko dikil king ato kala pamanugse basura at pamanako king Abacan River. Ay din report.
Migaganaka at maalarmaya ing lokal a gobyerno ng Ciudad Angeles king balawo sa pamanugse basura at antimo pamanako kareng materialis agagamitan para king slope protection ning Abacan River. Agpangking LGU ing makanining kimot, iya mo makasira king kalikasan nune magdulot mo namang peligro king kaligtasan dareng residente. Dinikdik ning Angeles City Government na magsumikap la reng karelang talapagobra at reng frontliners na linisan at samasan ning kabilyan ning ilog sumangid ning limitadong pondo at manpower. Inya naman, kukulay siya Mayor Carmelo John Lazatin II kareng residente na pairalan ing disiplina at malasakit bang masayang inganggang takbang kimot at aksyon na ning LGU bang maging ligtas at masaleseya ing komunidad. Agpangking statement a pepalwal ning city government ing pamanako kareng bakal at gamit king slope protection iya mo makaabala king proyekto nune perwisyo king mabiluga komunidad. Dagdag na pa ning LGU kailangan ipakit ning balang Angelenyo ing diwa ning bayanihan bang alingapan ing kalikasan at asigurado ing masalese kinabukasan para king syudad. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino.
Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Ininspeksyon na lang Congressman Pogi Lasatin, ren lugar na apektado ng masikanauran kayag naning bagyong Nando at Habagat. Ay ni-report ng Patricia Mumang. Meto nga serye ning inspeksyon ning penimuna ng Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. kareng lugar na apektado ning masikanauran asang kaning Super Typhoon Nando at Habagat inyang September 22, 2025. Kaya beneng Lazatin, i-District Engineer Arnold Ocampo ning Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office bang abalo reng lugar na kailangan ning agarang aksyon at asiguradong kaligtasan at mabilis lang mibangon reng residente. Kabilang kareng lugar la karelang ininspeksyon ng Barangay Sapang Balen king Mabalacat City, Sapa Libutad king Siyudad ning Angeles at Bukanan king Balen ning Magalang. Kapag nasaning inspeksyon ning Alawe ing lawak na ning kasiran at abaloy kailangan na rehabilitasyon at asiguradong coordination ning local at ning national agency para king agarang ayuda at saup para kareng apektadong barangay. Agpangkalazatin, manatiling prioridad ng kaligtasan dareng memale nating mabilis apamamakibat ting karelang pamangailangan libutad ning kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Linwalne king Philippine Area of Responsibility in Super Typhoon Nando at suneng king dayong 265 kilometers west of Calayan, Cagayan at tingangin na 185 kilometers per hour. Samantala, ang southwest monsoon kumurin ng namapekto king Maragula Party ng Luzon at Visayas. Ang magdalang kalat-kalat na pamanuran. At inya mo rin mabanten yung pag-asa low pressure area king luwal ning PAR. Alaya pang direktang epekto iti king may sabing lugar. Kabalen, maging parti ka kay pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kaya kayong lugar, malyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayong screen. Malyari mo naman mag-post king kaya kaming Facebook account. Maranon pa mo, bukang bibig daneing kay nakaning paman ni Claude king 25 ning Disyembre, kaya ika kanya nabe, nung atin kang inaanak ngayon pa mo. Magsadya na ka uling 93 days na mo. Bayo datang Pasko.
Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sa Blang Kapampangan. I'll benyo lang ng Martis, Rene Calapa Historia, Ketiking Provincia. Yaku po Beniginto at ini ang News Force, Pampanga. Balitang tutu, Kigbalen, Susu. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.